lomte here percentage part 2 video ahi decimal fraction values zon kyak ding dan le huai te akin dawa sathe ding dan hen heading hiai fraction le percentage chart kahon tak la nga hiai hi ko pe mai na hi by heart thei chai dim ding na iki thei sakahi apoimo mama short tricks hi thế na ding in le yai thế hi poimo mama ahi a chart yai te ke le hi short tricks te bang le is a ding dan hong effective lo ina hong phatwam khol lo ding ina mu theya yai fraction in ai ke le yai fraction ka percentage a yai za ki ge nahi ai ke le yai percentage ka fraction a hi chi za ki ge nahi chi kha yai chart in atak la ta hi ya wai kha both side icham te dinga hile to percentage chapter kya le hilo other chapter akizang tamma ma wai te hi gintaka calculate na dekha the poimo ma hi chi hi ge na hi to hai table hi haksalo pi ya ajak bel ya kha 100% chi cha 1:1 kha 100% mai 50% chi cha kha 1/2 half of 100% is 50 ma 1/2 divide hi mai 100 pe chuda na hi to ya 1/3 kha 100 kha 3 divide in ya fraction chia percentage ong pai te kha decimal point ta nai cha calculate faida na hi ya ye chuk la hi hak sa het lo wa hi yai te kha cham te dinga wana te kit na ding na ya habe 75% bang ong ti dong sak ma wa kha ya 3 in multiply le hang ya 75% mo le lam left hand side multiply le ya lam le multiply ngai cho 3/4 ya kha 75% na fraction form kha hi 3/4 a percentage kha 75 yai chudana cham te ding mai tot fai lo yai 25 ma bang le i divide le 2 I divide le kha 12.5 han tang ma la hai le hai lam le 2 a anoi lam tu ngom le hai chu ki multiply ding 4 to the 8 dong hi u che le 1/8 hai pen tong ki bang ma la pada na kha kala le amount to ki kal relation bang le jong to the ho ja ka siamsin te ni hai table te study na relation a link te jong le hang i hun panpih ma ding ina gintak a hun panpih ding leng a hi huai thei cha le hang chia wana ya kha 16 tan 1/16 tan ya kena 1/19 tan hong i poimo tang pin ki theya huai tan hi ka hon gel belap dinga hai te khong ba le cham te ding poimo ai to 16 1/16 chamo a hi le 1/17 kha 5.88% here 1/18 5.45% here 1/19 5.26% here hai tan hi jam te ding na hi kinge na hi poimo ma hi screenshot lo ten ila dinga hu chilowa hi gel ke hotel le gel ke mai le hangmo ai le wai lo khat hi 1/15 bang jong ding bang a hi tale example 1/15 bang percentage a de cho ai le 100 kha 1/5 a hi le kha 5 to jamo 20 atangai chu 20% ai le 1/5 kha 20% hitang ai le nang kha 15 de ai le banga option nearest lungsimiwak sakale hi 1 3 multiply le hang 15 pa 3 and multiply le hai lam le 3 ngom ngai divide di 3 6 a 18 3 6 a 18 ya ka approximate ongi 11/15 equal to 6.66 ang himo ya ka percentage ahi
tu na ya chart ta n le hang 1/5 ka ya hi ya wana 15 ka 6.666 chi mo di ka hi waida na le jong the ding ya wana example khat ilanon dinga tikina dinga 1/35 bangi tale toi the ma bangina 1/5 ki thei chewa ka 20% hai le 35 da ka 1 5 into 7 mala ahi le 27 and hi ngai 1/35 ita hai le hai percentage ka 7 and divided in 7 2 za 14 point hi 8 5 like approximately no down here 2.85% approximately chudana jong khyak the dan lom hi wa hi ni wa ja ka ya atunga i jong khyak the na da kha ya te cham te le hang anai pen pen na mo hi anai pen pen na bul to ale jong the hi chi kha ki thei sa khi la hona example khat kaun la lai dinga ya te kin na dinga 14.28 ong ki pya percent nang affection thelo chio pai bang chi jong khyak ding chi chang kha ya bula kha banga 100 chula fraction yon ki pat sakna kha 100% kha 1:1 ki che chumula le ya pen kha 100 itun sak dinga ya percentage pen kha uche le bangin i bang chi leng hai 100 in anai phi pen de chi le hi 14.28 kha 7 in multiply le hang 7 8 is 56 7 2 is 14 19 7 2 is 14 7 4 is 28 29 mola 7179 ya kha 100 99.96 pa chi cha chu 100 approximately 100 chi thei pya lu che le ya kha 7 in multiply le hang lu che le fraction ka 1/7 ong hi mai ding te siam ya chi dana ba lam ta ka zon the mo ai le to tikina jeng 33.33% ba le fraction thelo table a cham te ka lo lu che le ya kha 100 so sak som di 100 in so sak som le bang tu easy chuma la 3 in hi le hang 99 ong ki hi pa ai chang ya kha 1/3 a hi chi le hang ki thei pa u chi dana dang te le ma nin kha practice ko ma table pen study le hang izon khyak thei tam pi ongom ding a hi chi ge not man a hi tuna ya percentage te jong khyak ding dan i yen dinga poi mo na muna tena fraction le percentage chart ye te bang le zat na ongom ding ina ginta hi to hai 37.5 of 872 jong ding ya ekha method khathia hi ya 100% bulama hi dani na 872 ya ma uchi hi le 50% kha bangza 436 hi le 25% bangza 218 hi le 12.5% bangza 218 hi kha uchi le 109 ali ya bangzan ga 37.5 hetikel ni 8 leng 37.5% ong pai mola ye to le ye le 273 mo and sarong pai nai na kham method khat chi dinga the sa le ngai khamai the tu na 37.5% kha bangza fraction ai ale chengai to le anai pe lung lung simang lang chu 12.5 ye kha 3 multiply le hang 37.5 ong pha mo hu che le hai lampang le 3 multiply ngai din 3/8 ong swap hai kha tu na hai 3/8 into 872 1 za 0 9 equal to 3 to 7 ki bang bebe hai da na hi method
to hiai apply te na the bell then I chi ma banga y chart pen kha I thei hoi ngai mom chu lo chu hong hak sa sim mai thei tuna ba nai pai dinga hiai hai find 1648 of hiai ong ki cha 87.5% ma chu hi le ka bang chi hi ding chi le hi ngai dan ma bang na 100% ha 1648 50% ha 824 25% ha 412 12.5% ha pangzale 206 ma ai le aman 87 point hi le ha kha minus le 100 minus le ha 87.5 ong pai ma to kha ya kipan ya minus le han pangza pha le 2 4142 ma ai le hu chulo wen le fraction in its sum le hang again 87.5% is how much fraction simply I le 12.5% 7 in le hang 7 by 8 equal to 87.5% mo to na 78 into 1648 8 to the 16 8 6 are 14 42 any method you can use here and here to na here you non ding 83.33% 41456 month ngay bang kha te nai hi da na hi tinga en le hang na khong fu cha lo ma la je le kha bang chen present the 10 into 8.33% le 83.33% mo ai le hai bang ja ka hi chele 8 10 into n kha hai pen ki thei cha ta kha bang ja ki pya le n le hang ya kha 1 by 12 ki chi mo che le 10 by 12 hang hi mo 10 by 12 into 1456 hang hi 12 ai le kha 12 1 is 12 1.33 ang tangin ya kha 1213.3 mo ya to ha leng direct ka hiai logic yon mat na dekha white table pen chart pen kha ithe ngai fraction to percentage pen mom tu na ha yen dinga solve 42.84% of 365 ki chi ya ai pe na hi le tu na gen ma bangina bang to ke nai pe na hi 42.84% ka fraction na bang che represent ding chika sort kholo kha nga boy wa ka ya tu na hai yen dinga hai kha 42.84 percentage hi mo ya ka fraction na calculate ong ai le hai to nai pen bang ya chi le hi multiple of 7 ong bang mo che le 1 by 7 kha bangai chi le 14.28 ong hi hai bangyam kho to multiply le hai mu thei dam chi ong le hi mu thei 3 amount 3 le 42.84 ong swak pen ma ele helam le 3 by 7 ong swak cho che le 3 by 7 into 365 ele ya kha divide le hang 3 7 5 za 2 za 4 approximately mo ai le hi 156.5
428 ong lakong pai answer hi dinga tuna banai pai dinga hiai le example te hi a fully na solve ke dinga hai percentage hai amo ya ka le percentage hi a 9.09 ka table a yet le 1/11 ya fraction hiai zangin kha a hi the mai dinga wana hiai 58.33 pen kha again bang to kinai pe na che yon nge kai dinga 58.33 ong pai le 8.33 kha banga le 8.33 kha 1/12 ma le ai le hiai pen bang multiply leng 58 ong the dam chi cha ka yes 7 ma le 58.33 ma le ong pai pial chi này kha 7/12 ong ni ya kha 7/12 ong hi dinga ya kha 1331 into 1/11 solve le hang answer ong pai mai dinga tuna hiai yen dinga 91.66% of 6276 mo ya kha chart yet le hi noi dung zu hi 1/12 equal to 8.33% mo la chi hi le 100% kha 12/12 ile 100% ai chu example 1 ha 100% ai chang no 1:1 uchi hi le tuna 12/12 equal to 100% ta nai le tikel ni minus le hang bangjang pile 91.66% mo uchi hi le en le alam te minus le hang 11/12 ong pai ai le hiai ta nga hiai ko le hang equation na 1/12 into 6276 ong pai dinga yai solve le hang bai lam takina 2 6 za 2 3 za 2 1 za 2 3 za 2 8 za 6 5 za 30 6 2 za 12 6 3 za 18 5 6 3 1 1 3 6 5 3 6 5 3 9 6 6 1 9 2 ong pai ma ada na kha zon the hi percentage part 2 izota a video hoisa a ampat pi te na comments te a on te sakting na kinge na ona channel na subscribe a video te ana like and share ding in leng kaun nge na hi ka ki pa ke